Лукулус. Гэта было першае слово новага влогу, а мы едем на Икею закупляць рэчы. Кветку, что там, банановое листья, всякое такое. Карацей, шости для интерьеру. И я больше за все хочу поесть там. На 200 долларов. На 200 долларов? Я гэтага не ведаў. Карацей, выпуск называется. На 200 долларов. Як набыць рэчаў не больш ніж 200 долларов. Вось такі выпуск у нас будзе. Нам ехаць да Икеи гадзіну 15 на транспорте. Я взял с собой книжку. Мне картить, я вельмі хочу поесть уже. Мы не снедали специально, как взять там снеданки. Я, до речі, ніколи не там снеданки ела. Не пам'ятаю, але не, ну, типу, навіть коли їла, то я не пам'ятаю, що там було. Мне як трапляли, и я пам'ятаю, что был засмучен, что это не фрикадельки были. Такие. Ладно, все, мы поехали. Все, мы приехали, нам вот меньше за годину ехали. Ехали и приехали. Зараз пойдем снедать. Так, одна и копия. Я буду хербати. Ой. Ай, нам придется за одну хербату заплатить. Хотите? Ты хочешь сесть? Может, приезжай до Света. За 1 злотый. Да. Что у нас тут? Фасоля с томатами, колбаска, творог, яйка. Это з крокет з бульби. Тут кава гаўняная з молоком. Там у Вікі ще блін ёсць, нейкая гэтая бульба, картошка, я не ведаю, і нейкая гародніна. Дай сюда. Дякуй. 35 злотых за сняданок. Гэта 9 долларов. Колбаса такая. Что самое цікавае, что я хотел это поесть такий сніданок, типу, я Вікі казав, континенталь, коли ти приходиш, у тебе там ветчинка, сырочек, там некая кілбаса, фасолька. І сьогодні це все справдилося. Вось. Тому я щасливий, попив этой говняной кави з молоком. Все як варто, все як треба. Эту показывала? Ні, это... Гэтую? А ось гэтую ти сказав, Дар'я. О, ну. А ти гэтую? А чим я? Тут нема упора ніякого. Ну так а на що вона нам? Ну, я наприклад, що їх людини. А гэта хоч з упором, бо у нас їздить. Ну. Окей. Сюди. Які. Сколько там? Це уся гэтая скриня. Думаєш? Так. Продай мне гэты Тут ронталь. є ось для сліва водички, коли там які макарики, ось намальовано. І він сам по собі похожий. Окей. Как думаешь, на кухне? Какой набыть? Заебись? Я в шоце. Ну, можно. Віка сказала, що у мене сьогодні вихор на голові. Бужа. Это тому, что волосы вырашили так поставиться. У нас уже проблема, что у нас не улазить. Не улезет сюда ничего. Во, все. Некомфортно. Ой, ти завсюди, ось мені щось хочеться, ти завсюди своє мнение насаджуєш. Я не насаживаю, я кажу, як мне. И 2 вата, а у нас 3 вата. Ось так горить. Окей. Далее, Ключом. это то, что мы взяли. Давай. Ну, файно. Чай. Вось гэтая холодная. Не. Вось гэтая, что тут теплая, яшчэ мацней, чым вось гэтая. Та, я був комфортний. Вось гэтая? Ну.
Что это у тебя? Это банановый лист. А что ты будешь с ним робить? Растить бананы. Іншую возьмем эту... Торбу? Да. Давай. Але у нас муж Решению едем у польской маршрутки за 2 злотых. Ну что, я поел творог с бананом, у меня завелись силы. Я буду показывать, что мы набыли. Давайте з видовочного. З видовочного. Ось така кветка, это кава. Ось тут навіть є зернятка. Это, як їх там називають? Ну, зерни. Это ягоди. Ось, потім это что-то простынь, простіна, не веду, як вона тут по-польську. Простирадова. Простіна, картей. 1 штука. Ось эта Віка набила слоик такий для розчини, для закваски. Новое слово. Закваска это розчина. Ось. Ну, я думаю, закваска так само новая. Ось такая раптовная покупка на бытёк. Это точилка для ножов. Ножов. Ось там есть 3 камяні таких точильних. Я так розумію, під різні гэтыя. Як їх там, абразив, каратей. Спочатку йде на такой грубой, так ось 1, 2, 3 тут проставлено. А потім, що? В сенсі на... Це як наждачки. Спочатку грубой, менший і ще дрібніший. Ось, такий рондель. Ви вже бачили. Потім. Зараз. Де це? Ладно, давайте так. Так это Вика для расстойки хлеба такую штуку набыла. Уже сформованного. А что далее? Это такая висюлька. Это для сушки шкарпеток. Зараз. Ось тут есть крючок. Его ось так вешаете, и тут на прищепке шкарпетки. И ось они так сушатся. Бо вони звалюються. Мають таку тенденцію. Віка собі у шафу взяла ще такі ось, що-то 5 вішалок, неяке бамбукове. Вішаки. Я собі ось набив пальчатки, рукавиці, каб унітаз мить. Бо у нашій хаті за унітаз відказую я. Світильник. Зараз покажу, куди ми його хочемо, і я покажу, який він. Ну і до його лямпочку. Що я відказую за лядовню? А буває, що лядовня ще жидке, чим... Да, у нас лядовня говно часом буває. Ось. Гляньте, такий софіт. Ось так. І він у нас буде розміркований для стіни. Я одразу покажу. Гляньте. Ось тут освітлення есть, так? Ми його включаємо. Ось, освітленнячко есть. Ось гэты бок освітлений, а ось гэты темний. Винильчик, всякие у нас часописи, тут всякое такое. Это гэты твик. Вика сказала, что ось тут есть твик. Это твик для штапиков некие, вельми такие. Я казала, він маленький. Пиздец. То есть на камінь тут твік. Як оно будет тут висеть, умовно. По листу у нас завсёды есть налепка ось так. Пам'ятаєш, для полички, что у нас была? Оно не зачепится ніяк. Ладно, будемо глядеть, як ось сюди повесить. Думалося, що ось так буде йти і освітлять гэты ось кут. Ладно, будем щось думати. Ну ось, видовочная. Мы набыли еще одну пальму, только уже тая кокос, а это банан. Гляньте, какие тут листы, свежак. А потом будем их резать и их готовить, як тайцы, ті, хто там, колумбийцы. Ось.
Короче, такий ось светильник один взяли, лямпу. Вика взяла 2 таких контейнера себе у комод. Это кабель для светильника. Обман, його треба трохи пристосовать. Вика свою слухавку сюда закинула. Это подставка под гаража. Это лопатка новая. Это девушка Это с бамбука такая штука. Для талерок подставка. Это, что это, кашпо? Як такая штука называется? Я не ведаю. Короче, тут будет висеть кветка. Как у моей бабушки висели кветки, у нас зараз. Там на кухне будет висеть. Где Ой. хлопок висел. А Да, далее, ровно. вось такая, не ведаю, ну скрыня, ці что. Made in Vietnam. Пахне вось гэтым, як веники набываете новые з гэтага проса, з пшена. Яны так сухофруктами, просто разынками некими пахнут. Зараз будем разом усталёвывать. А подай мне, что засталось, Калиновска. Такая дошка, донышко мы называли, с упором. Ковбойку взяли на стол и вот так, чик, и упорчик. И у меня есть один знаковый плакат з Будапешта. І надійшов час, щоб набити для його рамку і ось сюди уставити. Потім покажу. І це все, так? Це все. І за все ми віддали, я вже показував, 820 злотих до 205 долярів. Але для пригожості я відео назвав на 200 долярів. Тому що можу. Ну як тобі? Добре. Так, Олег, не зрозуміло. Спасибо. Так. Уи. Всю дорогу будемо здавати. Ну як хочеш. Короче, зараз ми поглянемо, чи варто було стоять 1,5 години у Черзека, проїхати 3 хвилини з горки. Ну все, язда. О, вау, удачно. О, добре. Все. Что ты там живешь? Приехали, оба! Деньги. Ну такого не було варто. Ну, коли без колейки, то заебись было бы. Знаешь, я тут отшиваю, але смачно, морозимо. Я посприймаю. Шоколадово. Ну, хочется что свеженького и перекусить, и легкого такого. И вот форель, она не очень вписывалась в легкое. Но дорога, идеальная рыбка. Нежная, мягкая. А я їй сказав про грецький салат. Угу. Як у мене в голові. Пазл сошелся. Ну, Середземномор'я. Угу. Ух, така смачна риба. Вельми. Видали, одним боком поїм, іншим вухо почесав. Розкажи, як називається це місце? Мілк-бар. Milk-Bar. Это украинская сетка. Я сподіваюся, що це буде так же смачно, як я їла цей десерт упершиню в монастирській кафешці на новинках. Окей. І вони робили 3 молока, і потім вони перестали його робити. Молоко скончилося. І це було вельми смачно, і я сама спробувала зробити, але мені не А вони трималося робили бісквіт. його, тому що Бог любить Троїцю? Так. І ось нарешті хтось інший робить такий же Це ж десерт. іспанський, не десерт? Ні, там інше.
Трыслечись. Ну так. Часцей за ўсё вось у Мінску быў 3 малака, там быў 3 шакалада, але не 3 малака. Окей. Карацей, вось. Мілк-бар. Украінская. Тут ряженка адчуваецца. Так, там... мы ж глядзелі, Кацуріна там казалі. А я ела без ряженкі, я ела с консервированным молоком. Ё-моё. Два кабины. Аля, это смачно. Вось для чаго мы набывалі рамку сёння. Поглядзіце. Ну, прыгожа. Мы былі ў Будапешце. Мы былі ў Будапешце, значыцца, і пайшлі ў вінтаж-краму, хацеў сказаць. Я не ведаю, што гэта. Ну, старье там, карацей, продаецца. Стужки продаваліся старыя, фотоаппараты, все такое. Ну и была такая скрыня с плакатами. Мы такие, я достаю плакат, такой, ёй, якая жанчына, думаю, трэба на память будзе набыць. Мы на наступны дзень прыходзім набываць, расплачваецца, нам кажуць, что там 18 форинтов. Карацей, там 0,03 цента, что-то такое было. Мы кажем, картой можно? И сказали, не, картой не, только готовкой. А у нас не было готовки. Вышли на улицу, я уже думал, пойду до дому, у сябровок наших спытаю грошей, что-то такое. Засумовал, короче. Вика кажет, так спытаю у когось грошей. Такая малая сумма, что типа смешная. Ну это типа ось просто, я не ведаю, 5 копеек у когось, типа, спытать на улице. И вы думаете, что? Іде пара дзяўчын, и я их пытаю, кажу, может у вас, скажу, будет, что 20 форинтов, я сказал, что это такое? И они такие, что-то разгубились троху, я им рассказываю историю, на вот, что мне это 20 форинтов. Я кажу, ось тут есть крама, я хотел набыть там плакат, але типу у меня нема готовки, у меня есть такие карты, я карту не приймають. И все такое. И они такие, так, вядома, и дали мне эту монетку. И ось такая история у этого плаката. Він не только пригожий, але и з історією. Там стояла такая скриня з книжками на славянских мовах. На славянских, каратей. Польская была, российская была, украинская была. Я таки, бляха, где белоруска? А потом Вика каже, иди сюда. И знайшла книжку. Сучасная венгерская поэзия. Мы ее набыли у Будапеште. 77 год. Ось. Микола Хведарович. І ось тут було щось там про Менськ зв'язане ще. Каратей. Таку книжку там набув. Так само на пам'ять. Вельми приємно, що гэта 5 рублів на перелік. Що я ввогуле там некалькі копеек. Ну што, сябры, вось і новы вложак падыходзіць да яго сканчэння, а я хацеў паказаць, як Віка больш і я зафіналізавалі то, што мы набылі ў Ікеі. Карацей, тут у нас стаіць гэты Coffee Beans Plant 3 і все такое. Вось он тут стаіць. Тут у нас стаіць бананавае дрэва, не ведаю, пальма, трава ці што гэта. Тут у нас стоїть кокос наш, який ми в минулому годі, год тому Ікеї набивали. Тут Віка повесила картинки, зараз покажу. Тут Віка повесила картинки, їх не особливо бачно, такі ніякі, я не ведаю, що це за стиль, написання. Ой, тут ні холєри не бачно, напевно.
Карацей, що далей? Ось тая жанчына висить. Гляньте, просто инстаграмная хата. Той столик, как вы памятаете, я со сметника достал. Со сметника, в сенсе, каля хаты он стоял на габаритным таким сметти, в сенсе. Вот, тут жанчына висит. Мне здаецца, у вельмі пасуючае месца. Тут неяк висит наш светильник и подсвечивая винильчик и все такое. А унизе стоять вось тыя скрыні, не то саламяныя, не то невядома якія. Вось дапасоўваць да гэтай вось газетоўніцы з вінільчыкам. А тут все як і было. Тут все як наступным разам вы, напэўна, пабачыце чахлы на гэтых вось крэслах, бо гэта, што гэта, гляньце. Опа, чик. Можна яшчэ ось так нычку зрабіць. Што далей? І тут вось вісіць кветачка над умывальнікам. Калі вам спадабалася гэта відэо, я буду вам шчыра ўдзячны за падпіску, падабайкі, каментары, таму што яны прасоўваюць моё відэо далей, і, магчыма, больш беларусаў, можа, украінцаў паглядзець моё відэо, я буду больш задаволены, я не ведаю. Будзе проста прыемна. Вось. І калі вы мне хочаце аддзячыць, я ўнізе пакіну спасылачку на Buy Me a Coffee, вы можете мне набыць віртуальную каву, каб я набыў сабе тут рэальную каву і выплаціў грошы за гэтую камеру, на якую я здымаю. Вось. І яшчэ раз дзякуй і да пабачэння!